Shubor naga Khlem jong nongsan Hima. Ki nong shong shnong jong ka Mawprem Dymmiew Shillong. Kila yo ya ka jingpang hadian bikila Pyndonkam ya ka Jaboh bat ka bajaklia hadu kata-kata. Kaba kila tanding ba ka wei ka top ka badai ka na ka PHE. Habagran shikilat patai kubor ka khatwei trik ya yong arajar apun riu. Uba man pernai marbanyang rangba shnong Dymmiew Mawprem. Ulaong bakidon kumba khatwei tadi Longïing ki batan na ka tika top. Ulaong baki Longïing kila Pyndonkam ya ka tika bandi bat ban bam nadu ubnai ka lingkot arajar arpun riu. Bat hadu menta ka Tnad PHE kam Shimkhia ban pet ni penyo ya ka bam di ka bakhuat basuba. Ngalatho da ka shithi sya ka Tnad PHE bukan pet lam halor ka ni ka jingyo bajaklia jong ki Longïing ha Mawprem Dymmiew hendai hadu menta kim shimlawan pet ni khmi ya ka ulaong. Kat ka kai phat na ka State Food Testing Laboratory haba pet bina ya ka ni ka di la pentik na bagati ka kamlong ka basngan bat ka don jingma lada ki Longïing ki Pyndonkam ya ka tika Nambar kata ula kerpat biang ya Tnad PHE bahkan Shimkhia mardor banwan pet ya kena kenang baki Longïing hapo ka shnong kin yo ya bam di ka bakhuat basuba. Bawan municipal. Ini asli connection kita. Ini way jonga PHE. Asli dan ni. Ini dia nala ni wi. Di Pak Man Nai Marpenyang ilang Pak Sinong jong kota Bar Sinong Dymmiew. Saya ngatai menah elektrik kami kan ini harga YouTube channel Pak Kot Kubor jong nong Hima pada Mawprem habidai Pak potong yo Jaboh napo top surgery kebawan napo PHE bat na municipal. Hadian kata ngilak hot ngilak tertib segi bor badipet dengan municipal bat ilawan andai pet yang berakut dah hadir ni dia yang hayin ngilak baka Jaboh kini pak test no ya siapa pasir anda ngilak ada test untuk pasir hadir kat south ni yo dia kena report dan puli kena report kumbaga demo ro akli report ikok baik ba di pak test itu lain buan naga PHE bat so way bawan naga municipal kejiwan harju atop di kidon kembang hatway ni hat apli di Longïing di baring na kata atop de hang ni kakum kini ke report ngiyo kadi dapat parengan di kembang kalong the sample of drinking water does not conform to the prescribed standards IS 10500/2012 of food safety and standards bracket food product standards and Food Additives Regulation 2011 of Food Safety and Standard Act 2006. Both chemical and microbiological requirements with respect to the test carried out as it contains excess microorganisms in standard plate count, total coliform, E. coli, yeast stroke mold, sediments present, unpleasant smell, turbidity, magnesium and iron than the prescribed limits. Hence, the sample is unsafe according to section 3.1 bracket ZZ of Food Safety and Standard Act 2006. Yang ini kita setelah isu menarterik arjar arpunriel do food analyst Sri Diganta Bijoy Mahanta. Dengan try kelas tu kini report pulang mentah. Dan mas niok kini report tengiru ngila ai segi media mo kila peni dak kejingmi ti ba nginyok kejingerap kembang ngila request menginyok ke bahut nam ta kejingkot jingkat jong kinong song sinong borok. To. Nrik mendan kim kam simlong mentah kembang ikwa. Te hak ar play terik bunai mas arjat konriu nak lihat kesenong ngila ili kendu di Deputy Commissioner East Castles habidai bukan report ban ngila ai kan report ban ngila dawa ni ban ngila kerpat ban nirap ban penyo ini langsung batai kita mo kumtang ni wan
Sasha Fi, Ban Kerpat Efi, Ban Sobha Yarap Lem Yangi, Ban Yok no Kam Kloy, Yaka safe drinking water supply system Kapapaka. Na kabenta ka jingkot Shimkhia, Jongi Kipriyo Baro Badan Kam, Yako Bahut Ban Im. Habis ni bukan ni, nakaliang i DC, Deputy Commissioner, ila hak ya ke city, men u art Southrick March Arjar Arpunril, number one to the Chief Executive Officer Shillong Municipal Board Shillong, but number two to the Executive Engineer PHE. The subject matters relating to drinking water. With reference to the subject and letter cited above, I am enclosing here with letter number nil mamangi national nim letter number dan la kajong ka yumo dated 23/3/2026 received from the Dorbash Nong Dymmiew Shillong 793002, which is self-explanatory with a request to call inspection and take necessary action to provide clean drinking water and also to submit a compliance report to the office of the undersigned. Ini pengipan ni ipa at Southrick March Arja Punril. Mentah kasni ke dekat waiter April. Dan nakaliang kini ki office haduk mentah kimdan kin banwan ban yarap lem ini bangin yo kata ko ke bakhut. Dia tak ada mentah ni limbaga channel di jongpi ni kerpat ifi sai sin ba kin peni biang ni kani kanang ba ki babun ki briu kin tip ba am tang hania ko snong jungi nga try what chui ki snong kin yo hiru ko ka ba basniu ka bam long sngan nam ta ka jingko jingkhia de sakoi to ini gila biang mo ta dum ta kalong ni kamdan ka response na kaliang ka municipal bat na kaliang ka PHE department atli upai akawi ketam kalong ba kanil pait nengkong bibit tangjung PHE dan rei ka duna ko da duna ko de mla pendap mo iki tu ki Longïing ki ba ring nak tu top tingili kerpat MLA bodon buram jungi ba polling do bat iru ila penyok ka extra fidal line de bat ngila ring ila le ka Pyndonkam bat ngila yo bat tang hau men hau benai December arjar abstang ngidang pli ya kata kalau ngidang yo tak ko dan ritang hadian ar benai ngiyo pat ya kani ko nala mar belai ba an adap ni ipi hanu tai caka bakali maka ya nala to pat mai ta ha ta por ngila de ong ya engineer jong municipal mo yang pek ba nyak nala tu yo ko ka basni ko bamlong yang em lele jong ki udang temai pek bat iba por ila penek stam ngila yo kata ka ba ong ba yin pen ya no la ka jong mo pek bat nakanala bat ngin yo aquadoc la ka jong bek kata bengile dan nakaliang ka senjuk spodor bar ngila yo tang itai benta iba ha nakhli yo dengan sebit ngan sepi fi kata mo te mentah nak poi sani te niyo komnit dah hadian anla mi dia kisawan uat kinok song ki ba ke ni don ki ba pang lai ma ba pli hajing bam kit te tang ta tengah try ngin ya ngin dapen ibet kai uyak nu pai ai tengah try kan ngin saya sufu lang ne nadu benai January late January and early Feb banglayo ya ki ko Jaboh ko nalang kamu ladaki benai ke ga daw ka pa penong kini ki besar tan PHE kim wan kemi ma takin ke bae kadi kata long ba masnyo tening kong ngidang mot rai ba kamlele dah hadin ni iba kamlong ngila pentip mas pentip hiru kasin ke mening kong mas pentip ngila asim ka sampel ko ngila pha siapa municipal but hiru na municipal ki awan dah hapor ki player ta kilap ba hapor ki player maki mat gadan eye connection ka khoi ko tengah ta tengok trai mat apa klan ni long ba ngo ga pentip iki ba ka yu dan ki ong pet kan ka khoi mat hiru ban nga pi te nai liang ka municipal ki awan tengok to i to ngin pha pet iong ba
ulah alik upai jongpi kalau tak kemut ulah alik upai jungi tak kamu dia hol jong department concern mo kamu ka ade ka i jungi toh gen pak cek plumber mo ya kayu da ada nggak pak cek dah plumber jungi ulah ba kamdan kaliki upai jungi la alik nadu na yin ba hadu atap mden likit yang plumber yang ka connection trong PCA ka bha kam sniu kam dan likit dalam debit nakatop dah hantar ke antara yun nakatop pada dan apentip yang sa municipal de kilale ka Pyndonkam di layu ba hujuk ko ni sabha tes ni ko umke da ande yu de la lak tilak de ka caka kata ka ba lit bat boyo lak ko nalaban rum de tang ka ta